أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala o handuɗo e yettede waɗanɗo en landaki en joddi taguɗo en waɗi en bani adama ronkuɗen yettudemmo e artiki en yettuɗen o allahjo ñande be bakkatuji meɗen ƴawa yahaka makko, ñande be moƴƴere makko nen iway toon tippo e meɗen hiɗe yetta o ɗo ɓe toro allah yo allah waɗu e yettoɓe mo harana e yeddoɓe mo. ɓaawo ɗum ɗo hiɗen du'ano o moƴƴol ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon fof allah tagi yimɓe ɓen fof tawi ko ɓernde oɗo nen ɓuri moƴƴude ɗum ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. o waɗi oɗo ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon, o waɗi oɗo tawi hay gooto naatoyta aljanna sina iwtirɗo ɓaawo oɗo. allah daaligol in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. si tawi on laatike hiɗo yiɗi allah haray jokkela min muhammadu on say allah subhanahu wa taala o yiɗayo. allah jonnimo kadi valeur kadi o inni wo kala faalaɗo fewude ko so ɗoftike muhammadu sallllahu alih wa sallam o inni in tuti'uhu tahtadu. si on ɗoftike mo haray on feewi. mafu yewterne ko holli jaka sen ɗoftaki nelaɗo haray en fewari. yo allah waɗe ñentinayɓe sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ayi o suɓike muhammadu kadi o suɓi yimɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen kadi ɓaawo muhammadu o waɗi ɓen noon kadi ko wonata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓay so tawi neɗɗo moƴƴay ko be o wonda e moƴƴuɓe ɓen kadi sa wondi e moƴƴuɓe ɓen a moƴƴay, sa wondi kadi e bomɓe ɓen haray kara harronkirta bolgol yo allah waɗu e wonday ɓe e moƴƴuɓe ɓen. ɗum o suɓi aboubacre wa oumar wa ousmane wa aliyum wa talhatu wa zoubair. o suɓani nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓuri sahabaɓe guluje temedere e nogayo nayo. o inni ko onon ɗo wondata e oɗo fii ko wallitomo. e nder ɓeɗo fof kadi ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko aboubacre ni siddiq radiallahu taala anhu wa arda. ko oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo yimɓe ɓen fof ko ɓe waɗanilankon fof mi wawi ɓe yoɓitoyde sina aboubacre o. oɗo ko waɗanilankon mi acci joddi makko nin ko allah subahana taala yo allah o yoɓitoymo. haray si annabaɓen e nulaɓen fof feƴƴi haray ko ɓuri moƴƴude ko aboubacre ni siddiq. ko oɗo naatoye aljanna haray mo wondi e guluuje capanɗe jeeɗɗo ko alda e hasbore yo allah waɗu en ene tawaɗo e ɓenɗo. ɓawo fenɗon oumar ɗen juula e ɓeɗo sahabaɓe tawata ɓe ƴetti jawle maɓɓe e ƴiƴam maɓɓe ɓe yarniri fiino l'islam hewta en ɗo. ɓe toro allah yo allah moɓiniro en enen e maɓɓe. ɓawo ɗum ɗo kadi hiɗen du'ano kadi kala faalaɗo joggol lawol nelaɗo e sahabaɓe ñentina sunna maɓɓe on. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno fi meɗen enen kadi ɓe yiyari nelaɗo yiyari en kono nelaɗo no anduno fi meɗen. ɓe inni woɓɓe aroye ɓawo am ɓe yiyari lan, ɓe gonɗinoya e lawol ko mi addi kon, ɓe jonga e qur'an ɓe jokka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kala gomɗinoyɗo lan hara yi'ari lan baraji makko hino fotawa capanɗe jowo e moɗon ɗo. onon ɓe wurido ɓe an fewdo ɗo. ɗum ko enen woni mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sappino. haray noon hewti zaman kaɓe makuno ɗon wo zaman go hewtoya e jogitagol sunna, innugol gollitira e dina. wo haray hino satti ɓuri jogitagol ƴulɓere yiite. a ƴettude yiite tama ha gueɗano ka juuɗoma wo haray ko ɗum noon ɓuri newade zamanu hino aroya e di goɗɗo inna o gollita e l'islam. mi sikki ɗum haray no fenɗo i zamanu o hewti en yo allah tabitingen e hoore sunna. haray noon ka hewti fewno ɗo ni ko ɗo nelaɗo makuno bada addinu gariban wa sayaudu gariba fa tuba lil ghuraba. dina kan ka fuɗɗino ko ka tugaranke ka landitoroy kadi hara ko tugaranke. haray onon jogiti ɓen noon haray ande nokku molanaɗo mawɗo moƴƴo heno waɗani on ka aljanna so wawi tabitugol. fewndo ɗo sa yaltidi e kufre hiɗa ndaare, sa waɗi kaftani hiɗa ndaare, sa acciti waare hiɗa ndaare, sa inni a salminta debbo ɗum no ko haray feƴƴiti nokkugo. hewti noon zaman ka jogitotoɗa dina ma kan. sa jogitaki dina ma kan ɗo andu a mayayi ko a perduɗo. fi honɗum neɗɗo fof neɗɗo si a ala e ɓeydade e dina ma haray a witade e dina ma kan.
si woni noon ko a wonɗo e ɗuytade diina ma ala e ɓeydade wo haray ko mayde nden ɓurma moƴƴande ni gurdadɗam aray noon koye waɗu ka hakkille meɗen hunde wotere na fiyen ari Europe ɗo joni piiji ɗi fof newinirtenɗi fi maslahaji meɗen innugol joni ɓayɗo ko Europe ɗum ɗo wata marsude ɗum ɗo ko Europe ɗum ɗo wata marsude leydi ɓurde moƴƴude leyɗe ɗen fof ko makkatal mukarrama ɗum ko alda o e yeddodiral nelaɗo sallallah alih w sallam nde ɓe wonnoɗon ha tawi diina kan ala marsude fof Allah innoɓe yaltuɓe yaga diina kan marsoyta ɗon ɗo kay na farilla na wajibi na sunna na mustahabu ko be wuren ɗo ñande tawde diina kam marsanta e ɗo ko immo ɗo yehi kala ka marsoyta sina ɗum a mara hujja yawmal qiyamati yeeso Allah subhanahu wa taala haray wattanen ɗum ɗo hakkil moƴƴa lande fuɗɗotode arde ɗo ɗen joni mi wawata juulugol ka golle toon patron on jaɓata jumaji ɗen ko ɗum ɗo hutba waɗa ɗon hande nooro innugol joni mi wata juuloyde jumare be jumare ɗum ko hakkude ma e patron ma ɗum Allah hino anduno fima mo anduno fi patron ma himo anduno kadi fi yerom na fi joni anga heeɓi golle ɗon joni tere jumare wotere ɗoyterde fi maɗa la ɗum ɗo wata sellire fi ɗum ko an andino arasirtange golle maɗen Allah kan o tippini diina kan kadi ko ñiiɓay ka ila yawmil qiyama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina katabiti hande kadi no wodi leyleɗe goo safaɗa juma on fof a golloyta hande kadi kono waɗi wuroya ɗen no so tawiɗa marsata na ɗo hujja ɗen toro Allah yo Allah o yaafo haray kadi fi julde nden hinde satti hano kono ande farillaji ɓuuri temedede farlaɗi e hoore meɗen ɗi fof ka hoore leydi ɗo woni koɗi farla si wona julde nden ko jungo e jungo hakkude Allah subhanahu wa taala e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay intermédiaire jibril ala ɗon tigui ko fanda mo Allah on fandino nelaɗo sallah alih sallam fewnoɓe ƴeygunoɓe yeehi ga kammu ton amma luttuɗi fof ko jibril jonnaɗi ɗi ari ɗi tawi en ka hoore leydi ga jihaadi waɗama hakkude julɓe e heferɓe kaafano atude hakkude julɗo e kefeero leere juulugol ngol yoni kono mi sikkaɓe newi nannoɓe ɗon wonnema ɓe accu juulugol ngol ha ɓe gayna jihaadi ni joni noon koye waɗ ɗum ɗon iyasam peesidira ɗum ɗon e alhaali mo fewniɗa on peesidira ɗum ɗon e ɓen sahabaɓe ko ɓen ɗon jokkunoko e ko jokkuɗa kon ko honnuge mum ɓuuri jogagol valeur ko julde nden kon hoyfinanano ko fewdo ɗon on est ce que koko jokkuɗen kon fewdo ɗon accitirta julde nden saabu ɗum ɗon hara ɓeɗo yo ñawan hoore mum e ɗum ɗon si ɗum ɗon feƴƴi yewtere annen ko nde woni yiilade ɗo e yurmintaji koɓe newni wo inchallah haray ko nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo huyre wotere hine e ɓandu bani adama si tawi nden huyre ɗon nde moƴƴi haray ɓandu ndum fof ndu moƴƴi si tawi nden huyre ɗon noon nde boni haray ɓandu ndum fof ndu boni ɓe gandi ko honɗum woni nden huyre ɓeyni wo ko ɓernde nden si ɓernde bani adama moƴƴi o moƴƴi si tawi ɓernde nden boni haray nde boni haray bani adama o boni joni noon ɓe inni ɓernde nden hino wona hinde bona few ɓernde nden kadi hino yaha kadi ha nde nawna si nde nawni noon ko honɗum nde ñawdirte koko ɓernde nden ñawdirte kon ko ɗen toɓɓe ɗon faale ɗe yewtugol ɗo yo Allah waɗu ɓerɗe meɗen fof hara ko selluɗe si tawi noon ɓernde ma nden hinde nawni ko ya eto hara nde mayaari joni noon fi wata nde maayoy ka nde nawni ɗo ko ya ñawdirde ɗi piiji wonɗi e arde ɗo piiji joyi haray ko on ceernojo wiyeteɗo Ibrahimul Khawwas rahimahullahu taala oɗo wi dawaul qulubi 5 ashiya wo lekki ɓerɗe ɗen ko ñawdata ɗe kon wo ko piiji joyi pet sa waɗi ɗin ɗon joyi ya andu ɓernde ma nden haysi nde nawnu nonum nde dikkay sa waɗi ɗin piiji ɗon joyi aɗo ɓernde nden nawnude nde nawnata wo ara nun kon ko qira'atul qur'anu littadabbur ko janngugol qur'an wondude e taskagol ara nasifa ko janngayno ɗen nokkeli gotum qur'ana sendeɗo mo ɓe no hawji tippoygol heya la ko janngilgol qur'an on ko littadabbur taskogol kala ka aya fi lette wowla taskoɗa est ce que a tawaka kambanaɓe ɗon ɓe kala aya ka wowla fi yurmede torɗa Allah yo Allah waɗe ɓen kala aya ka wowla fi nafiqiɓe moloɗa Allah wata Allah tawni e ɓeɗon ko ɗum woni taskagol afala yatadabbaruna alquran ene ko honnum haɗi ɓe tasko qur'an am ala qulubin aqfaluha kako ɓerɓe maɓɓe ɗen sokanoma yoori hande fi honno no woodi woɓɓe goɓe Allah inni wo ɓerɗe maɓɓe ɗen hino yoori ɓuri kaaƴe yo Allah dande noon tawede ɓenno joni noon lekki aranikin ko qira'atul qur'an ko hebbingol janngugol qur'an littadabbur wonande taskagol kadi ayeje ɗen ko wone wolde kon si tawi ko suratu nasi petti jannguɗa tasƴiɗa ko woni e muɗum kon
famuɗa ko karamokoɓe wi e muɗum kon ɗum ɗo wawete nafde sa tippinoye qur'ana o hara anda kon to fuɗɗorna anda kon no landirɗa si tawi noon neɗɗo qur'ana on ko yewtere Allah subhanahu wa ta'ala fodde hiɗa jangude alqur'ana ko duumiɗa jangude alqur'ana o andu ko an e Allah woni e yewtude Allah hino yewtude an hiɗa jenti ni kawri ɗo ko min woni e yewtude onon hiɗon jenti ene hino woodi yewtere hanande heɗede ɓuri ko Allah yewtata ko imagine no mo ɓe waɗi hakkille muɗum woni ñallal timmugal tis a janngari qur'an ko ɗum woni ñallal timmugal an e Allah o yewtani yontere a memari qur'an yontere an e Allah o yewtani lewru a janngari qur'an lewru an e Allah o yewtani hiɗon taƴodiri man arada an yukallimahu llah falyaqra il qur'an kala faalaɗo yo Allah yewtumo o jento yo heɗito qur'an se nani ɗo joni ambassadeur ma ministre jo ma roi ma président de la république no arde ɗo hara mo ɓeno faala yewgol yiyamo heɗo ko wowlata Allah noon inni ɗon faala jentade komi wolta kon sa inni hi uddito qur'an o jangga sa inni o ta memu qur'an fodde ala memude qur'an an e andu an e Allah hiɗon taƴodiri ko an noon andi ko balɗe jelu ko jonte jelu ko lebbi jelu tawata hiɗon taƴodiri andu ɗo fodde a memarde on ala yewtude sa ƴettini hara hiɗo yewtude wa man arada an yukallima Allah kala ɗon faalaɗo yewtugol Allah hara faala yewtugol Allah Allah jentoma falyusalli lillah haray ko yo juulan Allah sa wi Allahu akbar Allahu subhanahu wa ta'ala bi jalalihi wa azamatihi ko kanko e jaati makko kin arata daro yeeso ma hakkunde ma an e qibla on o daro ɗon siko qibla on ɗo ni a dari ke ɗon haray ko Allah woni hakkunde ma an e qibla on o nodda malaika e makko ɓe ndarengel jiyangel an no acciti golleji muɗum fof hino ari fiirew gollam haray mo darde no juulirta noon sa waɗi khushu wa khudu wondude e yankinare e kulol Allah hara Allah hino mantama si yehi ha fuɗɗike ittude hakkille maɗe e julde nde darira nano darira ñaamo Allah noddama o ina ya abdi koy yo jiyangel an a yii ko daara ko ɓuri lammin Allah subhanahu wa ta'ala miɗo wiiga sengo kammuto miɗo ari yeeso ma ɗo fi darugol ko wonɗa ala rewde kon no woni ko darata hara hina min si woni ɗiɗaɓum o fillito ɗum ka si tammiɗo e hande ka wina ɓay a haton jina e darugol an min kadi mi haton jina e darugol may ko juulata Allah subhanahu wa ta'ala no yehiri hande kadi ko hon warata ɗon ko cheytan hande kadi neɗɗon fuɗɗo jiɓade ko jeeɗu juuli ko darɗe nayyi ka ko darɗe tati perda contrôle fof hande kadi joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ko ni woni ko jaɓirta julde ma nde ko ɗum si Allah inni qad aflaha almu'minun gomɗi malama gomɗinɓe ɓen waɗi ɓe ma'rifa gomɗinɓe ɓen tigi tigi waɗoɗi sifa maɓɓe ara noon allazina hum fi salatihim khashi'un ɓen ɓe andoton e nder julde maɓɓe nden hara hiɓe yankini hiɓe huuli Allah hiɓe deeƴi e nder julde nden ko ɓeɗo wiyete almu'minun sifa ara no on ni ñande heɓuɗa sifa o hushuɗowo andu ara heeɓi sifa goto e sifaji gomɗinɓe ɓen ñande tawata neɗɗo woni tawa kala ko wolɗa a fenayi andu a heeɓi sifa goto e mandeji nafiki yagal sifaji nafiki yagal ko piiji nayyi mandeji ɗin amma sifaji gomɗinɓe ɓen ko piiji jeego hiɗi suratul mu'minun ɗiɗa kamera sallam no maki ayatul munafiqi salasa riwaya goɓe inni ko piiji nayyi ko ni woni ko yaani sahabajo goto no toon neɗɗo joginoɗo khushu yankinare e kulol Allah subhanahu wa ta'ala nawnare nangimo tawi nawnare nego koko wiyete cancer tawi solution on fof médecin ɓe ɓen fof inni lekkikin fof ko ɓe koyngal ngal taƴe joni noon tawi taƴugol koyngal goɗɗo ɗum welaafi na sifa ɗi tañji fewɗiɗi fewdo ɗo ni ɓe landima ko honno ɓe gerdateni joni ɓe inni yoɓe waɗu anesthésie wonno ɗi fewno on sahi joni yina gotum o inni wo da'uni hatta aqifa amama rabbi accelan ɗon ha tumande mi habbiri mi ɗaɓi fatiya on ha mi gayni hara miɗo dari yeeso jomiyam wo fafalu bi isan ma shi'tun on sey noon are waɗon lankala ko faala ɗon ɗo jiyaɗo darono yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o inni Allahu akbar o ɗaɓi faati ha ka ɗum timmoyta ɗon ɓe yani e koyngal ngal ɓe taƴi ka ɓe haala faala taƴugol ɗon ɓe taƴi ɓe waɗi lekki ɓe haɓɓi neɗɗon ko hay wigol a o memminaki o andari hay ɓe jogui koyngal makko ngal e taƴugol ko ɓeɗo Allah ini ko ɓe sahaba ko ɓe Allah ini radiyallahu anhu ayi onon ɗo mi yarliki on mi weltaniki on golle kala ko faal ɗon jewdimo ɗon ko aljanna ko ɓe woni sahabaɓe joni noon heɓiki e meɗen neɗɗo arɗo jooɗi Europe ɗo no wuura ɗo zamanu fewniɗo fewno ɗo ɓe nelaɗo sallah sallam makko no hayrul quruni garni ko ɓuuri moƴƴude e guire ɗen fof
ko ngal giral wuurindugal e ammin muhammad sallallahu alaihi wasallam summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum hooti ɓen hikkiɓe ɗon hooti ɓen hikkiɓe ɗon ko noon no yaari ha hewti en ɗo joni no wuurɗo fewno daroto inna ɓen ko heferɓe ɓen no waɗiri ni ko murtunoɓe ko naafiqiɓe en toriki allah enen yo allah moɓidiro e sahabaɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam lekki arani kin wiɗen ko janngugol qur'an wondude e taskagol ɗiɗi on e lekkele ɗen ko ñawdata ɓernde nden kadi wa khala'ul batni min al haram ko laɓɓingol reedu ma no immorde kala ko harmi neɗɗo ñaamowo ko harmi ɓernde nden maayayi ka ɓernde ma nden maayi o haray a maayi hannde kadi yo neɗɗo fof neɗɗo ndaaru ko ñaamata kon kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi ande kala huyre janɗude mawnude ne'irande ko harmi woɗum ko keɓal yiite jahannama noon ɗum yahata aljanna inna allaha tayyibun allah ko laamuɗo bos la yaqbalu illa tayyiba o jaɓata kadi hay hunde si wona ko laaɓi sa andi ko wonɗa ñamude ko wona ko laaɓi ko wonɗa ɓornade ko wona ko laaɓi ka huɗuɗa ɗo wona ko laaɓi allah faalaka dewal magal yawmal qiyama o jaɓoyta few neɗɗo so ɓornike concol hara ko harmugol ko honno juulirta allah jaɓanamo ɗum heewi yimɓe noddeɓe allah allah waɗanan allah dandan ɓe toro ha ɓe ronka allah darataɓe fi honno o ñammi o ne'irama ko harmi o ɓornike ko harmi o ñaami ko harmi o yari ko harmi o ƴawi e ko harmi o hoɗi e ko harmi fa anna yustajabu lahu kono allah haɗa jaabiniranta oɗo so heewi ɗo joni probléme ɗo joni ka laamu en fokkiti toon noon en ƴettimo laamu ngu wuro e ɗaɓɓitude ɓuura ɗaɓɓitede e ɗon e leydi ndi e hikkini oɗo e wono intermédiaire hakkude meɗen e allah est ce que ɗum ɗo marsoyen kalla wala wata marsude haray ɗiɗa ɓunnum e ko ñawdata ɓernde nden ko laɓɓingol reedu ndun e immorde ko harmi tati on wa qiyamul layli e hebbingol immagol jemma naafa neɗɗo naafowo jemma ɓernde makko nden maayata naafiqiijo naafata jemma sinande wotere ma laaɓi ɗiɗi tammitoyta ma ɗum wonoyta nayi o fi on no immagol jemma ko gundo hakkude ma e allahu subhanahu wa taala karamo koɓe no inni wo sharaful mumin qiyamuhu billayl wa izzuhu istignahu ani nnas wo teddungal gomɗinɗo ko immagol jemma rewa subhanahu wa taala fewno ka allah ari haka maɗon o landima ko fewno ɗon immotoɗa an kadi fewtamo noon yew ton sharaful mumin qiyamuhu billayl wa izzuhu istighna'uhu anin nas sa falama heɓgol teddungal kadi a yondinoto e ko woni e juuɗe yimɓe ɓen kon ta goɗɗo miile ko woni e juuɗe yimɓe ɓen sina ɗum a heɓata teddungal sa immike jemma noon a juuli ando a heɓay teddungal min allahu subhanahu wa taala sa ruuɗike kadi e ko woni e juuɗe yimɓe ɓen kon a heɓay teddungal e juuɗe maɓɓe heɓa teddungal e juuɗe rabbu samawati wal ardi on ɓe immotoɓe jemma juula ko ɓe allah manti e suratu zariyat o inni wa bil ashari hum yastahfirun ka wattande subaka aɗo subaka on hewde hiɓa immoɓe naafa ɓe juula ɓe insinoɓe toro subhanahu wa taala o yo allah o yaafoɓe si tawi ɗo joni masalan deɗɗo himo ɗo joni na joguiɗo kaydi o mara kaydi mo faala régularisede si tawi no ministre de l' intérieur on inni ɗo joni bon janggo mi hewtay ɗo e midi kala hewtuɗo ɗo e midi mais ñi régularise mo heɓa jonnete kaydi ndi 5 ans musidɓe jumɓe tedduɓe kala mo mara kaydi ko hombo mankata noon hay e goto mankata fi on iɗa andi wowluɗo ɗum on pellete o waɗay wowluɗo ɗum on pellete ko waɗo ko allah kadi o inni en o inni o inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'u nahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musi'u llayl hatta tatlu shamsa min maghribiha ñande ɓe ñande allah aray ka tataɓal jemma sakkitingal o fonta juuɗe makko tedduɗe ɗen o ina ene ko hombo e moɗo waɗi bakkatu o torolammi yaafomo ko hombo e mon jogii haaju o torolammi huntanamo haaju makko on ko hombo e mon huuli goɗɗum o torolammi dandamo ko hombo faala ɗum ɗo ko hombo faala ɗum ɗo ko hombo faala ɗum ɗo mo be meɗen hara on tigi no ɗani juuloyte hay subaka kono mo juulɗa subaka on ko honno immorto jemma naafa haray no hulɓini moƴƴa noon haray koye wattan hakkil ɗum ɗo enne ko waɗo mino tori du'a ndaɗi ɗo jihu goto mino tori du'a toriteɗo du'a o ñande ɓe waray kama haɗi fewtama toroɗama ɗon hannde kay ko ɗum ɗon ɓuuri e laɓede en inna noon wondema toragol du'a moƴƴa la nan noon fannude nde ɓe torotoɗa ɓen mo toroto on o wara ñande ɓe kama o lando maɗa faala goɗɗum ko falɗa ko yeeto mo ɗon o regla ɗon hannde kadi haray mo ɓen wattan hakkil immagol jemma juula ko ɗum woni teddungal gomɗinɗo neɗɗo kay yondinagol e alɗinagol e ko woni juuɗe yimɓe ɓen kon
ko ɗum okkay ma teddungal e aduna e laakara naya ɓunɗum kadi ko honɗum kadi woni tawata ko ñawdata ɓernde nden ko sinemayi watta darro inda sahara ko ɗum woni ko yankinagol ka wattande subaka o momi wollo jem immo jemma naafa continue aɗon kadi ha wattande subaka on juula ɗon toro subhanahu wa ta'ala on yo allah o yaafom jowa ɓunɗum kadi wa mujalasatu salihin e jooɗoɗagol yimɓe moƴƴuɓɓen kadi sina faala yo ɓernde ma nde moƴƴa a etoda e jooɗoɗa e moƴƴuɓɓen si a jooɗodi e aade moƴƴo hulowo allah remowo allah yeru ko wonduɗo wo hara hiɗa e annora e nder annora sa jooɗoɗi ɓe moƴƴaɓe yeru ko wonduɗo wo hiɗa e niwre e nder niwre kadi sa jooɗoɗi e gando on faamuɗo on on yewtata si wona fi allah a fokkitata waɗugol ko boni o accama ɗon kala ko wone wadde kadi ko moƴƴi an kadi a waɗa sifa makko jooɗoɗagol e moƴƴo on hino wawi hadis mo nela sallah sallam ɓe maaki on wo sa wondi e moƴƴuɗo no wawi wona wondugol e yeeyowo parfum sa wondi e neɗɗo yeeyowo parfum ko piiji tati heɓata e juuɗe makko imma siɗa jogii mbuuɗi sooda parfum on urnitoɗa ma a jogaaki mbuuɗi o onkorama wujitoɗa ma ɗum barngol moƴƴol ko iwata e parfum hoy ɗum ɗon pellete o wawatama kalude a hendoto ɗum ɗo ɗi piiji ɗo tati a heɓay gootum e muɗum ko ni kadi sa wondi kadi e aade moƴƴo on kadi wondugol e aade moƴƴo si gando moƴƴoyimo hakkude yimɓe haray no wayi wono ɗi ampule ji ɗo woniri hakkudeji meɗen ni ko ni ɓe jalbinirani en kadi mujalasatu salihin jooɗoɗagol e moƴƴuɓen kadi neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa inna al alima no gando hulowo allah la yastahfiru lahu hino insinanomo man fi samawati ɓe wonɓe ka kammuri wa man fil arde ɓe wonɓe ka leydi kadi hatta al hitanu fil ma wo hay liƴƴi ɗi wonɗi ka nder ndiyam ɗin hino torade allah subhanahu wa taala yo yaafo o neɗɗo gando wonɗo e dogude fi yimɓe ɓen yo toro subhanahu wa taala yo allah on waɗɗu en e ɓen ɗon haray ka khulasatul qawlu resmigol ko komi fuɗɗi yewde ɗo ilajul qulubu ko ñawnata ɓernde ɗen ko wiɗen ko piiji joyi go'o qira'atul qur'an littadabbur ko hebbingol janngol qur'an wondude e taskagol maɗum bittadabbur ɗiɗi on hala'ul batni ko laaɓu reedu ɗum kadi min alharami immode ko harmi tati on ko qiyamul layli ko hebbingol immagol jemma naafa nayi on kadi attadarru inda sahre ko ɗum woni ko yankinagol ka allah ka wattande subaka aɗo subaka on jowi on ko mujalasatu salihin ko jooɗodagol e yimɓe moƴƴuɓɓe haray si ɗum ɗon feƴƴi wa nuqila an luqmanul hakim annahu qala libnihi yawman jama'tu laka hikmati fi 6 kalimatin cheikh luqman mo anduɗen on karamo ko ɓen no yeddodiri woɓɓe yini ko annabajo wona woɓɓe yinina annabajo kono ko ɓuuri e jiccude kon wona o annabajo ko cheikhujo mo allah okkuno hikma gandal e faamu kadi allah waɗi suratul spécial wiyetengol luqman ko cheikh luqman rahimahullah o radiyallahu anhu oɗo o nodduno ɓiɗɗo makko on ñande ko o joƴƴini paygum kon o inni womi moɓidiranima hikma gandal ko allah okkilan kon fof e nder konnguɗi jeego joni noon ko ɗimi falama wasiyade ɗo ko adimi mayde konnguɗi jeego o inni gandal komi jogui kon fof mi waɗanima e nder majji ɗo heɗolan mi yeeto maɗi so jettoynoge suratu luqman o yeeyi ɗon sengo timmugo tis wa is qala luqman libnihi wa huwa yaisu ya bunayya la tushrik billah yehi ha safago lannoy ɗon joni noon ɗin konnguɗi ɗon fof cheikh luqman ko neɗɗo joguinoɗo hikma moƴƴa o moɓidiri ɗum ɗo e konnguɗi jeego o wi ara noon kon wo imal lidunia bi miqdari baqa'uka fiha wo gollan aduna yeru ko annduɗa kon a wonay e nder aduna yeru ko dumotoɗa kon e aduna gollan beru ɗum ɗon pette aduna wata gollu ɓuri ɗum ɗon juste pour les besoins gollan ɗum ɗon aduna wata gollu fi maroygol janngo gollu yeru ko wurnay ma kon woni go'o ɗiɗa ɓum ɗon o wini wa'mal lil akhirati bi miqdari baqa'ika fiha gollanoya kadi laakara on yeru ko embere ko annduɗa kon a wonoyay toon ya ɗaɓɓu jawdi ndi annduɗa wurnete nden fonde hiɗa wuuri haɗaɗa jogii jawdi ɗaɓɓana laakara on kadi yeru moƴƴere nde annduɗa nde wawete nafoyde laakara fodde hiɗa laakara ko ɗum woni mana yewtere nden ɓe nda sinani ke moƴƴa yeru no andirɗa no wuurita nawo ɗaɓɓir noon jawdi hara torotako wono faaliraɗa noon kadi neɓiroyde laakara o ma ɗum wono neɓiroyta laakara o ko ya golliray noon kadi laakara ko ɗum se yewtere jawi goɓe inni wo imalli duniya gollan adnaw ka annaka taisho abada wastayi a wuuray pooma wa amal lil akhirati gollana laakara on ka annaka tamudu hada wastayi ko janngo woni ko mayata oɗo noon kanko ko inni gollu e aduna on yeru ko wonta e aduna on kon
gollana lakara o yerko wonoyta konka ka lakara to tammun num o inni on num wa'mal lillahi bi qadri hajatika lahu gollan Allah kadi yerko haton jinɗa kon e makko si tawi ɗa andi haton jini Allah buy gollan Allah buy si tawi ɗa andi haton jina e makko buy gollan moy seeɗa kadi mi sikkino en fof ɗen haton jine subhanahu wa ta'ala ka yeruɗo haton jinirɗen e makko o haray golliranen mo noon kadi joɓum ɗum kadi o inni hon ɗum wa'mal min almasiyati biqadri ma tatiqu min aluquba wo faggito bakkatu wonu boleji kono yeru ko annduɗa kon hiɗa wawi supportude lette ɗen sa andi a ukkama ka nder yiite ko yeru embere seconde goto wata muññade toon waɗu bakkatuji yeru seconde sa andi ko yeru lewru yeru waɗu yeru lewru sa andi a wawata muññade nder yiite ngen few haray wata waɗu bakkatu few par ce que sa waɗi bakkatu wat cikkoyto ka nder yiite jahannam yo Allah dandu e yiite jahannam jowi on o inni wala tas'al illa man la yahtaju ila ahadin womi torike makko yo ɓinguel an wata lando hay e goto si wona on mo annduɗa haton jina hay e goto kon woni haton jina e goɗɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala pet woni haton jina e goɗɗo ene luttuɓe fo min malikin wa ra'isin wa razi wa muhafisin ila asfal aw adna wahidin minna yahtaju ila akhihi neɗɗo e se fuɗɗori ruwa on e lanɗon e ministre e ambassadeur ha hewti ley ala hay e goto e meɗen sina haaju makko hino woodi e goɗɗo o rusimawo men ɓen makay wo haaju dugoɗa no woodi hay say ko nokko ndondi joni noon woya wota toro hay e goto si wona on mo annduɗa haton jina e goto ko hommo woni on ko Allah subhanahu wa ta'ala jeega ɓum ɗum kadi ko honno o inni way konngol ɗiɗin o inni wa iza aradta an ta'si llaha fa asihi fi makanin la yaraka fihi wo sa falama ɗo yeddugol Allah mi torike ma ko yo ɓinguel an yahu yeddoya Allah nokku ka Allah rentama goɗɗo wawi wonde nokku ka Allah rentama ɗum wawata ɗum ko mustahil ko falama e wude ɗon aray ko mi torike ma wata yeddo Allah wandi hiɓe adda e qissaji karama kojo goo o jannuno jangana kuɓe makko tawhid o janniɓe ha o faala noon darugol si tawi tawhid o ñiiɓi e ɓerɗe payi koye ko o faalaɓe noon wadde imtihan on ko mo faala wadde maɓɓe on ko tajribi o jarribo to ɓe woni darugol ko honno woni ɓe famiri ko janniɓe tawhid kon fiyon ɗum payi kum fof payi kum ko hana adede jannede ko tawhid si tawhid on adike joni ɗum ɗo woni ley ko lutti kon fof heɓo e place e nder moon kono gandal ko ngal ɗuuɗi o si bani adama jogaki tawhid ngal wawatamo nafugol o karamo kojo ɗo o ƴetti colli woɓɓe inni ko gertoɗe ko ɓuri selle kon ko colli o jonni paykum be paykum o inni o fof yehe ka ladde ka burure hirsoyon ɗi colli ka tawata ka hay e goto renta o hirsoyon ɗi har nayo goto yiye ndeɗa hirsa nayo ɗimmojo ma o yiye nayo goɗɗo kadi yiye nde hirsa sonno noon mo be mon hirsa ɗi ha gayne addidal addanalan ɗo pay koy koy mo be ƴetti colum ko jonna ko ƴetti laɓi ko menate burure nde mo be dogi yehi ha ndaari nano e ñaamo ndaara tawa karamo ko mum ala ɗon ɗimmojo mum o rentamo kadi hayye goto rentamo ɗon o wallina colum kon o hirsa ko noon ɓe hirsiriɓe fof maɓɓe ha lutti pay ko gotum pet kun ɗon jindi ladde nden fof o hirsali colum makko kon o ƴetti colum kon e laɓi kin o arti haga karamo ko makko o yewti karamo ko makko haynimo tum ɓernde mum nde laƴitini no gasa hara koɓe janni ɗo kon ko oɗo woni ko battini e muɗum onni fiyon ɗum gore maɓe fof hirsori ɓe yehi ka goto rentaɓe ɓe hirsi fiyon ɗum an arti a hirsoyari o inni karamo ko mi ronku yahude hay e nokku ka tawata goɗɗo wawala yewde o inni kono yehi nokkel kaye ɗon haray goto yiyama ɗon o inni kam yehi toon fof kono mi taw Allah himo rentilam oɗo innimo ko ɗum ɗo tigi wonno komi faandi kon goɗɗo wawa wonde e nokku tawata ka goɗɗo rentamo ko rusimo o yimi e gimɗe makko ini wo isa ma halawta dahra yawman fala taqul halawtu bal alayya raqibu wo sa weddike ñande goo antum hiɗa sukki bafal ngal hiɗa faala yeddugol subhanahu wa taala hiɗa ka nder oto maɗa faala yeddugol Allah hiɗa weddi goto rentama ɗa faala yeddugol Allah hiɗa ka ladde hiɗa ka nder suudu ma ka wonɗa wo ka wawɗa wonde no yeddirta wo Allah no yeddirta Allah andu ko yimɓe ɓew woni rentama kono taguɗoma on kanko himo rentuma ko on kadi woni ko hasboyayma yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala himo wi e hadisul qudusi wo bani adama a ndaaru yimɓe ɓe fof tawɗa ala jasuɗo ɓuri lammin Allah subhanahu wa ta'ala
si neɗɗo yehi suuɗi ke himo yeddude Allah ko ɗum ɗo Allah yewtatamo bi lisanil hal o inna suuɗoɗa rewɓe suuɗoɗa worɓe suuɗoɗa ɓe hulata suuɗoɗa payko e mawɓe fof tawa ko yeeso am min Allah woni ko wirtotoɗa ko yeeso a watta bakka toon eni a hersatalan a hersi yimɓe ɓen ara wirtoɗa yeeso on ko ɗum ɗo Allah yewtay ma hara ko an tu woni wadde bakka toon fi honɗum a wawa wongol ko Allah subhanahu wa taala mo rentama iɗen andi qissa oya debbo kadi falanoɗo mo gorko faala ɓiɗɗo bappa makko mo falano jeeni dugol ɗon fiyo jonnu on ko o ñaama oya inni bon joni mi absecti jeenogo ko raɓɓindigo qissa on haray joni sokku baafe ɗen fof hara goto renta en oya soki baafe finiére fop ɗannini kuuran fof hande kadi o soti debbo on inni yaw soka baafal gotal no luttingal sokaki gorko yeyi jimmi nder suudu fof tawi fof hino soki o inni fewnɗo ay baafal gotal ala sinaɗe fof mi sokiɗe hay goto ala rentuɗo en fewnɗo o inni a sokani baafal wongal hakkude meɗen e Allah subhanahu wa taala Allah hino renti en hiɗa sutani debbo janano harmanɗoma gorko on sabu ngol konngol ɗo o huuli Allah o rutti o memari debbo on ɗum ɗo hebbini kulol Allah e makko en toro Allah yo Allah hokken ko wiyete kon kulol Allah hara ko kene e gunɗo hara istayi en feƴƴi o wasiye ɗo mo Ibrahimul Khawwas rahimahullah wiwno dawawul kulum en feƴƴi yewtere Cheikh Luqman nde wasiyino ɓiɗɗo makko on iɗen ƴetta ɗo yewtere darniren ɗo yewtere nden qala Ibrahimu bun Adham rahimahullahu taala o ceernojo ɗo kadi o wi wo fi maw'izatihi e wajuji makko ɗin hina sa'aluhu an qawlihi taala ɓe landino o ɗo fi dokku ko Allah subhanahu wa taala on o daali udu'uni astajib lakum torela min Allah mi jaabinana yon komi fuɗɗorno yewtere nden kon ko Allah inni udu'uni astajib lakum ɗo ko direct o innari gaala ma ɓul ko direct wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai sayadkhuluna jahannama dakhirin kala neɗɗo mawnintiniɗo e torakol Allah subhanahu wa taala o naato e yiite jahannama hara ko hoytuɗo o ceernojo ɗo noon Ibrahima bun Adham rahimahullahu o wi ɓayɓe landike mo fiifiro ko Allah subhanahu wa taala o daali ud'uni astajib lakum ɓe inni wa inna nad'uhu falam yastajib lana minen noon min neeɓi torade Allah subhanahu wa taala kono ha hande Allah subhanahu wa taala on o jaabina laari men ko fii honɗum haadi o jaabinana men o ceernojo ɗo wi fa qala araftumullaha falam tuti'uhu on andi wiyeteɗo Allah on kono on ɗoftakimo teyinama ɗo joni Allah en fof iɗen andi Allah kono si hewti soɓe ka o ɗoftete ɗon kene e gunɗo en alamo e ɗoftade ko ɗum si Allah inni inna alladina yakhshawna rabbahum bilghaybi ɓen huulayɓe juumi maɓɓe ka wirni lahum maghfiratun wa ajrun kabir no wodani ɓe joddi mawnude kadi ka Allah subhanahu wa taala o inni on andi Allah on ɗoftaki mo ko ɗum haɗi Allah o jaabinanam ɗiɗi on wa qara'tumul qur'ana falam ta'malu bihi on jangi alqur'ana on kadi on gollirari qur'ana on haray ko honɗo Allah o jaabiran taw tati on wa araftumu sheytana fawafaqtumuhu on andi sheytane on etiki ha onon e makko on waddi lawol on setodi ko sheytane wiwuno kon fof yo waɗe ko ɗum noon waɗeten ko Allah wino kon fof wata waɗe ko ɗum noon kadi woni ko waɗeten ko winno en waɗu kon ɗum ɗon e waɗata ɗon noon en andi ko oɗo woni sheytane en jokki lawol makko Allah yeetiki elle kadi wonnema sheytane ko gaño meɗen yen jogitomo gaño kono en waɗari ɗum ɗon Allah inni en sheytane ko gaño meɗen enen en jogitike mo giɗo ko ɗum ɗo woni tammum ɗum tawta si neɗɗo o noddi Allah Allah ala emo e jaabinande tam naya ɓunnu wadda'aytum hubba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnata wo on nodditike on wi'itike wondema hiɗo yiiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono on acci sunna makko on gollitirtake sunna a wowre jungo ɗo wina ɓaynon ɗum ko sunna ɓaynon ɗum ko sunna ɓaynon ɗum ko sunna Allah le inni qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah si tawi on laatige tun hiɗo yiiɗi Allah subhanahu wa taala hara jokke Muhammadu oɗo ko on say noon si Allah subhanahu wa taala o yiɗa on o inni aya goo kadi wa in tuti'uhu tahtadu si on ɗoftike Muhammadu oɗo haray on feewi mafhumu aya on sa ɗoftakimo hara feewari ala no waweten heɓirde peewal ala wawa ɗon tinninde ko honno Allah rewilte ko honno hulirte ɓuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon so inni en accu en accata
so inni e waɗo en waɗata kono innirten hannde kadi hiɗe yiɗe laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum si ɓe maaki e hadisi goo ɓe maaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wo mofte an ɗen fof naatoyey aljanna inchallah si wona on saliɗo sahabaɓe ginni faman yaba ya rasulallah ko hombo woni salotoɗo naatoygol aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ata ani dakhala aljanna kala on ɗoftiyoɗan o naata e aljanna wa man asani fagad aba kala on yedduɗoɗan haray ko on sali naatoygol aljanna joni noon si nelaɗo inni en waɗu en waɗari haray yeddi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en toriki allah yo allah waɗa en ɗoftotoɗomo qawlan wa amala haray si ɗum ɗon fiƴƴi naya ɓunkum ma jowa ɓunkum e ko wiwno kon wadda aytum hubbal jannati wa lam ta'malu laha on noddi tigi kadi wondema hiɗo yiiɗi aljanna kono gollanari aljanna piiji naɓayɗi aljanna ɗen fof a tawatake ɗon immagol juula subaka e leer a tawatake ɗon nelaɗo sallllahu alih w sallam no maaki wo laniyeli jannara wo joloyta yiite jahannama few man salla qabla dolo'i aw salla qabla alghurub kala on juuruɗo ko aɗinangue fuɗugol ma o juuli ko aɗinangue mutugol joni noon so tawi an a juuli o subaka on haranangue ngen fuɗi a juuli o kadi haranangue ngen nge mutoyi kadi few haray a gollitirari fi ko naɓay ma kon aljanna nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki jokkugol enɗan no tawa ko naɓata aljanna juulugol e leer no tawa ko naɓata aljanna ɗiggalngol lene e baaba no tawa ko naɓata aljanna ittugol sadaka suuɗiɗo no tawa ko naɓata aljanna duumagol e janngol qur'an no tawa ko naɓata aljanna ɓe konti ko kondota ko naɓayɗi aljanna tawata noon ko naɓata aljanna kon fappo ala wadde aɗa gonno e ɓiroyta aljanna cheikh ibrahima o ini wo ko sabu ɗum ɗo woni ko tawata kon on torikemo kono o jaabinanaari on si feƴƴi ɗon wadda aytum hawfa nnaari wala wadda aytum hawfa nnaari wa lam tantahu ani zunub wo on noddi tigi kadi wondema hiɗon huli yiite ngen on falaka sumoygol wo koɗo tigi tigi on haɗitake waɗugol bakkat ndaray ko harmi waɗay ko harmi piiji ko harmi kon foppo a waɗay ko honno tigi tigi on innirɗa hiɗa huli yiite jahannam si tawi ɗa hulno yiite jahannama ngen kala ko naɓata yiite jahannama ngen kon aha anonon wadde wadda aytum hawfa nnaari wa lam tantahu ani zunub on noddi tigi wondema hiɗon huli yiite ngen kono on haɗitake e bakkatuji ɗin wa qultum o wi'i kadi anna al mawta wondema mayde nden haqqum kone goonga wa lam tastaiddu lahu on heblanaki mayde nden wo ɓe ko hibloto fewnuɗo joni siko wonno examen ko honno examen feƴƴirta si tawi janngo ko samedi yahayno marché ko honno ɗum no marché hoyta siko fokkitiɗo laguine koyo prépare ko honno yarata laguine kono est ce que en hebligue si mayde yani ɗo joni kami wona e wowde ɗo joni est ce que komi pré joni yi fottugol ɗo e malakul mawti on sayidna aliya karramallahu wajha nde o landano ko honɗum woni kulol allah ko piiji nayyi woni ko wowluno e nder ɗin piiji nayyi o wiwno toon wal istidadu li yawmi rahil heblanagol ñalande hirnugol ngol yaha a anda ko bimbi ko ñalorma ko kiikiiɗe ko leer hombo woni ko mayde e jooyma goɗɗo no waloɗano ronka finugol ɗa wawi ɗana ɗo joni sunnum huɓɓa gaz wi fettira ɗo taw toon sunnum uno ndane sila kone wadde ɗo kon e leydi e asie toon o népal to goɗɗo no ɗani ni ko fina tawata ko hanno ko sunnum fopp no yani e hoore makko si tawi noon hiɗa waloɗuno e anni e bonɗo hiɗa miiji bimbiya waɗay ko boni hiɗa ñoɓuno goɗɗo jemma on fof walodi e ɗum har hay subaka a juulari ma a juulari gueƴe si waliɗa hiɗa ñaami ko harmi ɗiɗo fof si mayde tawima e ɗum noon ko honɗum wiyeta rabbul ibad o ko ɗum o inni o wi'i wondema mayde nden ko nde gonga kono on gollitanari le ɗum ɓe inni o ko hikkiɗon jeeɗɗi on wastagaltum bi uyubi gayrikum wa lam tanzuru ila uyubikum ko ɓuuri hulɓinade kon wo on soholini e wowlugol ayyibeji ɗimmoɓe moɗon o yeggiti ayyibeji ko woni e hoore moɗon si jooɗike ɗo joni fiye ñewɗo goɗɗo ye sabotuɗo goɗɗo critique en mo boneji ko wondi e wowɗay ɗo ha janggo haraɗi gasani kono mo ɓeeno yeggiti bakkaruji ko woni e faggitade mo ɓeeno yeggiti ayyibeji ɗi jogii ɗin neɗɗo fof neɗɗo man huusiba uuqiba kala neɗɗo furiyaɗo sa yeyi ɗo ka airport ɗo cokko deesi ɗi furigol ma net ko yetiɗa woɓe yeyi to gokku ngo ɓe nangiroyma ko ɗum si tawi goɗɗo no hay to allahumma hasibni hisaba yasira allah min torikema hasibo e men yawmal qiyama hara ko hasiboore newinde si tawi noon ñallal ngal fof ko ayyibeji yimɓe tu woni ko ñallirta a yeggiti ayyibeji maɗin wo ko honno tororta allahu subhanahu wa taala on o jaabilanama wo haray ɗum noon ko mustahil si feƴƴi ɗum wa jeetati on wa taakuluna risqa allahi wala tashkuruna hiɗo ñamude arsikeji allah ɗin kadi on ala mo yettude
ñande ɓe ñande bakkatuji men ni jawa yahay ka Allah kono ñande ɓe kadi arsike men o tippinay kadi wadda e meɗen fi en faggitike bakkatu kanko haɗirari ɗum arsikeji ɗin argolle meɗen ko ɗum wayni wa fissama e risqukum wa ma tuwadun arsikeji monni e kala ko foɗa ɗon kon ka Allah subhanahu wa taala dow ga woni kono ñande ɓe ñande bakkatuji men ɗin hino ƴawde yaha ka makko ñande ɓe ñande arsike makko no tippade ara e meɗen kono en alamo e yettude ko honno tororten ɗon Allah subhanahu wa taala on o jaabinana en wa akhiran futuro on heewi mi darnira ɗo haray ko sakkiti kom e piiji sappo ɗi cheikh ibrahim bun adham rahimahullah ko wi'uno ko wondema haray hiɗon torade Allah ala o jaabinde wa tadfanuna amwatakum wala ta'tabirun ñande ɓe en ƴettay mayɓe men ɓe yehen iroyemɓe surroyemɓe kono en ala taskade waaji to sina ɗum kafa bil mawti wa'izan mayde yoni waaju kala mo mayde yonaari waaju haray ala ko wawata mo waajade an e neɗɗo o nguuridi on dogidi on jawridi on waddi ko moƴƴi ma on waddi ko boni yehi ha oɗo laatike fure a ƴetti oɗo a lootimo wata lootanade hoore makko a ɓornimo kasange a waɗari tuuba nder a waɗari pantalon a waɗari dolokum a raapimo tun hudere danere peñ fiwata awra makko yaltito a rondike oɗo a jessi gayka ka 3 métre e goɗɗum a ƴetti a ukki oɗo nder ton a waɗimo e keesol a ukki a ombiti a arti ɗum ɗo waajarima haray hay hunde ala ko waajayma runi wa tadfanuna amwatakum kono walakin la ta'tabirun on ala e taskade yo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu en tawede e nder ɓeɗo yo Allah waɗi en ɓe yimɓe janggayɓe waajitora dorki Allah yo Allah dandam mi andintinde mi yejjita hoore am dorki Allah yo Allah dandam waɗi gollan kolewal ngal lumbiri to yahon ka aljanna mi buge ka nder yiite jahannama fama kana min tawfiqin fa min allahi wahda wama kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin